Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Бұл проблемаларға қарамастан мен де өзімдікі татар болуым белән горурланам, чөнки менә татарлар арасында өзіне шундый бөек кешеләр бар, ул теге Абдулла Тукай, Салават Фатхетдинов, Әлфия Афзалова, кул чабып алыгыз менә шул кешеләргә. Менә хәзер әзрәк темадан күчеп кенә китәм, менә беркайчан да игътибар биргәнегез юкмы? Татарлар менә ризыкны бер инде геометрик фигурасында ясарга яраталар инде. Бәлеш булса инде ул түгәрәк була. Өчпочмак булса урыслар әйтмешләр треугольный формада була. Шәк-шәк дисәң инде ул конусообразный формада була. Әйтим менә өчен, чөнки дуслар Пифагор абыйгыз да татар булган. Бик зур рәхмәт, милләтегез белән горурланыгыз, дуслар. Рамиз Давыдов! Алкышлый вас! Ярый, давам итәбез. Мин дәгән хәзер сезгә әзрәк сөйләп китәм. Минем исемем Рамил, миңа 34 яшь. Хәзер мин сөйлим үзем турында һәм үземнең туганнар турында. Ну все, Венера апа, сиңа пипец не попало. Башлап җибәрәм инде менә, беләсезме? Менә әби турында. Әбиләр бит инде, безнең яраткан әбиләр, әйме. Хәзер компьютеризация башланды. Мин үзем әби янына компьютер алып кайдым. Менә әби сиңа компьютер дип. Ой, улым, күрсәт әле нәрсә бу? Менә бу кнопка ничек атала? Enterны күрсәтә. Мин әйтәм, кыек кнопка. А менә монсы пробелга күрсәтә. Мин әйтәм, озын кнопка. Коз муены. А менә бу Ctrl-Alt-Delete Бисмиллахир-Рахманир-Рахим инде. Ойда, эй, рәхмәт улым. Менә беләсезме? Мин үзем җитди кеше, җитди эшләрдә эшлим, ләкин менә курьез кызык ситуацияларга эшләгәм. Bir topqir торам урамда, гигиенический помада белән иренне буяп. Минем кызык ситуациялар һәр вакыт шулай башлана. Торам буем гигиенический белән иренне, ишетәм кемдер кычкыра. Карагыз, хатын кыз сыман иренне помада белән буй. Караган идем, анда мужик деоматиста утыра. Акырып. Мин аптырап калмадым. Әйтәм, карагыз, мужик деоматиста хатын кыз сыман. Талашып киттик, шәчләрне йолкый. Анарысын дуслаштык инде, киттик теге тирамису ашарга. Беләсезме, менә минем Илдар абый, аның шул кадәр тоза, жуан хатыны, мин аны бер тапкыр да күргәнем юк. Ул менә, беләсезме, аны күрер өчен аның орбитасына чыгарга кирәк. Аның исеме Венера әле. Венера апа. Планета Венера, вокруг которой крутится Илдар абый по орбите. Беләсезме, менә безнең гаилә белән фотографияга төшер өчен без квадрокоптер чакырабыз менә. Венера апа урамга чыгыр өчен Илдар абый зур центральный капканы ача. Аларга кунакка килгәндә, әйме, менә бүтән кунакларның яртысы Венера апа өстендә йоклыйлар. Bir topqir men so'ragan edim. Venera opa, siz bilasizmi narsa ol PP? Рамил, pipis bo'ldi u sizning PP dey. Mana shunday xallar. Yari, mana hozir azraq shunday tema, shunday na grani bo'la. Mana bilasizmi, uruslarning mana orgazm so'zi. Ул 1938 елда гына барлыкка килде. Менә татарларның ул сүз юк. Менә татарлар нәрсә, җинси мөнәсәбәттән бер нәрсә дә сизмиләрме әллә? Татарларның бер кашан да оргазм булганы юкмы әллә? Менә әйдәгез яңа сүз уйлап чыгарабыз. Мәсәлән, татарларның җинси мөнәсәбәт ахырында сабантуй була. Сабантуй. Менә кемдер капчык киеп күкәй белән йөгерә. Кемдер капчык та кими, шулай йөгерә. Кемдер күкәйен авызга алып йөгерә. Менә шундый татарларда, әйме. Беләсезме, менә татарларда оргазм ул менә от чабышны ашагандыр. Атлар бергә башлыйлар, әйме. Ләкин менә финишна барыбер кемдер беренче килеп яга. Менә боганага менеп әтәшне алсаң, точка G була инде менә шулай. Bir topqir барган Турцияга. Аэропорттан утырдык автобуска, ортта менә шып-шып актаныш егете бара хатыны белән.
Һәм инде бүтән үзенең дусларына шалтыратып бара бу. Алло, Илдус, сәлам. Син кайда? Актанышта? Мен Турцияда. Зашибись монда. Алло, Илсур, син кая? Минзәләдә? Мен Турцияда. Зашибись монда. Менә дуслар, хәзер үк телефоннарыгызны алыгыз. Шалтыратыгыз дусларыгызга әйтегез. Алло, син кая? Екатеринбургта, Америкада. Мен татарча форумда, зашибись монда. Рәхмәт бик зур, Рамил Агзеев. Сезнең өчен, татарлар. Ярый, безнең татарча стендап дәвам була, хәзер Батулла. Siz исәнме? Эшләрегез шартламадымы көлә-көлә? Ярар, яндыруны, кыздыруны дәвам итәбез. Хәзер мин сәхнәгә чыгарам. Күп сөйләшмичә. Кейру белән усал. Әйдә, яндыр! Барымызда бәйрәм белән бер шәһәрдә күңел җыелган. Хәзер безнең була дискотека, рэп дискотекасы. Рэп уйнаганда кирәк якынрак килергә, кулны күтәрергә. Һәм шайкыйбыз, һәм шайкалабыз. Менә шулай иптәшләр. Аннары рэперлар шулай итеп, кулларын биреп чыгалар име. Я, сәлам татарлар, сәлам. Бүтән илдә татарлар сәлам. Менә шулай иттек дуслар. Ясыйбыз бу бүген тиккә концерт, тиккә флешмоб. Приколны өскә! Приколны өскә! Бу җыр Эль-Дөнья дип атала. Бүтән илдәге Дөнья, минем белән бергә. Дөнья, сихер минем белән безгә. Дөнья, районда туктап торма. Дөнья, дәвалар тамама. Летим по вашим озерам, есима корып, жасызып бирәм кулымны. Күктә болыт капласа, аңа елмаеп күрсәт, карлар һәм яңгырдан соң җиргә килеп бәрәккә. Күңелемдә якты уйлар башлый, йолалар язып кебек ташлый. Күкрәгемә иртәнге сап һаваны тутырып яшим. Мин уянам һәм елмаем көннән нинди булса да, тәхмингә әзер адым ясарга. Дөнья, минем белән бергә. Әйдә бергә. Дөнья, сихер минем белән безгә. Дөнья, районда туктап торма. Дөнья, дәвалар тамама. Синдә бүләгин миңа үзләреңне, шуларда ул башкаларына әләшсәң җылыны. Адашкана юашамас йөрәккә ут булса, үзеңә артык булса, качырма чыгарыпса. Дөрес юлдасың, баягы ябышмый калган, адыма яшь арыслан, барысын да тын калдырган. Үз-үзеңне таныйсыңмы, әллә бу сиңа? Син була әминә, көтә дөнья. Дөнья, әйдә бергә. Дөнья, сихер минем белән безгә. Дөнья, районда туктап торма.
Sizga yaxshimi? Bir qo'lni o'sga nishib qanlar. Sen bir qo'lni o'sga nishib qanlar. Siz azirmi bugun qizdirg'an? Siz azirmi umuman? Siz azirmi? Siz azirmi? Biz azir. Siz azirmi? Hozir qizuv bo'lishadi. Qani sahnaga ilk Shahraziyni chaqirasim keladi. Dersleşli biz dostlar. Yaptı oylar bu seferek, yakşı yollar bizge kirek. Yaktı sözler işitilişin, o'zgaruv yo'luna bostirishing. Boshlarga kerak o'zingdan ham bu intifoq sening ishing. Turmushda farazim sayil dariz, sen ana qabul etsang dariz. Dushmanning jengillari yo'lib jengillayar, ismagina qo'rqilish. Tezroq qadam yasalg'a, botir turmush kutganda, barcha kiyib chiqar, o'zingdan Siz intika publika. Bizning jırlar, biz chiqish yasaganda u bizning trening shekilli bo'ladi. Ey dunyo, o'zingdan boshla. Ham uchinchi fikr bizning barisi aybat bo'lar. Qo'shimcha jingil men aytam, barisi aybat bo'lar, ham siz aytasiz barisi aybat bo'lar. Qabatlaysizmi? Barisi aybat bo'lar. Yana boshi. Aydagiz boshlaymiz. Ham tatarlar ko'rsatigiz. Eshik, qoya, tatarlar biylar. Biyib ko'rsatdik. Do'stlar, bunda bizga qo'rg'ay kerak, bunda sigirga kerak. Barisi aybat bo'lar. Hamsiz? Barisi aybat bo'lar. Hamsiz?
көздеріңі тырышып қарап аралға өзіңе жан ойлар кетсеш баштаса қошымды қайтпашы барысай тәт болар қамсыз барысай тәт болар бірге барысай тәт болар қамсыз тіке барысай тәт болар тіке Бұлай оқияшлы күн тейкан ғамым неге Бұлтар шықса кіші өзін түгіл Бұттан әрні суге аларға керек түзімлі қан Оларға өздерін қан Елмайы бартқа қарап алға табадым ясаңа Шұшаларға сыймын Негатив керек ме Әйта позитив жүйе пайда садық бұдамыз Тырышып қарап аралға өзіңе ұшан Ойлар кетсеш бастаса ұшып тайдамаса Рахмет Илгизге ол әліге кетіп тұра Қам сізге қазір енді татарша тіреп болашақ Сіз әзір ме? Сіз әзір ме? Біз әзір, сіз әзір ме? Қазір айтамыз, біздің егіттер ұт Біздің егіттер ұт Біздің қызлар ұт Біздің татарлар ұт Қазір нашылай қабатлайбыз Малсы мюзик Башлап жібереміз Бір қолы үске Татарша тіреп сізге Қолы үске Біз бұнда бірінші Суретке айланған кішік Қазан үйдің көмдің Шырайон үстін кішік Біз тумады қалтын қапшық бірін Аны іздеп кірек дейрек кірген Шақада мүліген вариант бақыштар көтері әске Қарадым саналған мезгілдің баясы бар ақшасы Ұялсам ерме ерсем ұжма ұждам шапныз Бұлғанын оларға кішіге бербәтке деген замана жеткен Жетпей саранарға қаракетте бұлсан қараяқтарға Яқшын жеткен ақын кірген ұрам әлібасы керек Ятларға Сен тумадың алтын ташы білен Мінәсің ақырек басып шығар бұлың Тәгәри деймер арба Бейнізлім хәмин табай Ярамый сен ғамымда Біздің егітлер ұл Мен ұран ойлап ұшам Машина тишігі Ашық яқты бәлді жырғара Қолда сіңді шәк Бәріне шошылай Ел күнімді өткәрі Шәк тешіп алғаш Ұмыртқа баланасы сыңға
Әйтмәсін уақыт өтті деп айтала. Хамында оқ. Сүздерін қабатларға керек. Әйтмәсін уақыт өтті. Әйтмәсін уақыт өтті деп. Әйтмәсін уақыт өтті деп. Әйтмәсін уақыт өтті. Әйтмәсін уақыт өтті деп. Әйтмәсін уақыт өтті деп. Қамшыл уақытта қышқыра керек. Мен! Келешек жер өзіңнен ұлағманы батала. Ол әуен күтеміз. Лирик. Мас мюзик. Кемеру. Шайын қиын. Сіз шақыра аласыз. Қызларыны, егітлеріні берге. Қоларыны көтәрі аласыз. Қазір шайын қиынбыз. Телефонарыны алсақ бола. Недері тымлық. Шықсам, аяқ асты бұл, шынды замана, көк қайшыма, алға қарама, қалдар арбаңары бұл бұлышмас, қиыл қаралама, шекетсіз қараплар уақытты, ұранар бойла бұқыртық, ойлар изілген мұшыраққа, машина өте шешіретіп, ем-ешін шиірем, үстірем өзімді, яралар тізілі, яңа кейлер кері, шығыш ерден көбіттер әзіме, реклама маркетинг, қайдесізден стандарт, бізді мәңгіге ешіретті, балар білән тұрыз бәйлеп, fast flow, fast beat, fast music, fast food, fast money, fast love, тезлік ішінде яшасаң да, өзіңе қалма. Тезлік ішінде яшасаң да, өзіңе қалма. Тезлік ішінде яшасаң да. Başılar kışıp gider. Meşiklerde sözler ışığa tuğan dilde saylan
dolu beş Kırmışları şu aşamışı Aşamışı dalı Lakin bilmeye karamışı En yaxşıdırmış sayqin Gidana şıqın Kesoliden deyip karıştı Kıyama bir adaqda bizge Yartoli altın kırıştı Bizdeki görülecek ayağını Efos kullanımız Uzalda vakılı salsak Ulusak senler bir pratik Dışlı 99 Beni tutturup olmaz Önündünüz Dış kabinelerin tık Tek başım halledekin dünyadımız Ben bu sizlerce olmalıyız Eyde Bir kolun eske Bir kolun eske Üzülme yuhaltma Üzülme yuhaltma Eyde Bizde kışında yaşasan da Üzülme yuhaltma 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 Rahmet sizge Miley Percocets, Percocet, Miley Percocets, represent, chase a chick, Telefonlarını yırak almayın. Kileşek jır. Bayrak, senin için bayrak. Sizler için var mı şunday? Kuteruz bayrağını deyip atalan jır. Oğuna bizning bayrağı var. Kichkinagina mening flag o'zim bilan galerey. Kimning flaglar yo'qdir endi shunga ko'ra telefonlar do'stlar, ko'proq telefonlar yasak, flash mob, tika fotolar ham chirlaymiz. Eydeyiz Kızdırıp Allah'ımız Bugün bütün eşiği yok Eydeyiz kızdırabız Eydeyiz bizde benim birge Ko'taramiz bayrog'ini sening ishing. Eyde Do'stim menim, arkadaşım menim, kishim. Rahmat birga o'tkagan ishini o'r yo'llarni. Senda ko'taramiz bayrog'ini. Ko'taramiz bayrog'ini sening ishing. Senin işin Do'stim menim, arkadaşım menim, kishim. Rahmat birga o'tkagan ishini o'r yo'llarni. Senda ko'taramiz bayrog'ini. 2006 biz qo'zg'aldik. Eyde 2000 kishi mening oldimda mening oldim. Eyde 2007 vaqt yetdi turmush bib. Birinchi sahna, birinchi freestyle round ritmingni. 2008 2018 yosh ham jitiz. Birinchi klub bizda klub, birinchi klub qoldi cheksiz. 2009 vandaj bom qizlar tig'iz. Kimlar shig'im chapdi sog' bo'lg'iz. 2010 sog' bo'lg'iz. Kışıklar yapılar Zapamla o'tirdik bizning tovush turli qator olib 2011 yana turmush tag'in bir adım olg'a birinchi g'aylam sen ikkinchisi yanimiz 2012 siz ham bu o'rin meniki uylar shing'irasha demak endi o'sib yetdim 2015 turmush akiyat taniqam yolg'iz shanba 2015 tutashtirib bo'lmagan kishiga aylandi 2015 benim ijadim tuğan dilimde Uyanıp anladım yapta bulurga teyiş her kişiye 2016 benim muzika sur sahnede 2018 ko'kimizda biz hamon birga Ko'taramiz bayrog'ini sening ishing Mening do'stim mening arkadaşım mening kishim Shayqiymiz Birga o'tkagan ishini o'r yo'llarni Senga ko'taramiz bayrog'ini Ko'taramiz bayrog'ini sening ishing Mening do'stim mening arkadaşım mening kishim Birga o'tkagan ishini o'r yo'llarni Senga ko'taramiz bayrog'ini Ko'taramiz bayrog'ini sening ishing Mening do'stim mening arkadaşım mening kishim Rahmat birga o'tkagan ishini o'r yo'llarni Senga ko'taramiz bayrog'ini
yakınıra kamkularını eski. Yeni şıkla biz tatarlar. Bu millete Nişiksin xalle. Qaldı xizmat. İlgiz deb şaqırıyla ilgizni. Yalqa şaqırgan köbek ilgiz. İlgiz. Saqoğlu var. Avashig'im jipti. Do'stlar, hamsinidan biz sizga Yok. akiyat bo'lak aytamiz. Do'stlar, keling Tovush. Birga jırlayımız mı? Tovush. Можно микрофон чуть-чуть громче. Четвертый. Haydek jallamiymiz oyoqlarini. Jallamiymiz tovushni. Qishqiramiz, biyimiz biz Hadi bilan sulla birga. gitsin. İyi gittik. Unga, suva. Unga, suva. Sizden suva. Gel, yaşlar. Hayda tezroq bir qo'limni qismi jir ko'rsatam. Zimonda bir qator shashaq. Shekilgash kunlar quyoshli bo'lajaq. O'zim o'ylab chiqardim. Turmush og'irliqlarimda shitardim. Qitib, shotiqlar kiritib, tozalik qilib, baxtda bo'lsin uchun duolarim qilib. Sırrına baldı izler. Gümüşten. Vatanıp, jirimine gizeklerge. Tıkır tıkır silerge. Bu bezleye giyer. Haber. Güllerge kumadır bezler. Mucizayene sen yakar. Yaşam bu bezleye giyer. Жылыда құдықтыңнан сені орап алып жырларым yüreğimden қалып тыңлап жырлап мен ерақта болғанда мен ойлағанда ұшам сырларымды жеткізген жұлдыздарға қошам ертең көбейгем шам көңілімді бошам күміш көздер ашам Yaratgan çiçekler, gerek doğru hisler. Bu seller kanatlar siyem deyip kabaklattıram. Min arma, taşasa da yollarıma. Bizden akiye ışan. Bu bezlere giyer haber güllerge kumadır bezler mucizayene sen yakar ışan bu bezlere giyer Dostlar bu bezlere giyer haber güllerge kumadır bezler mucizayene sen yakar ışan bu bezlere giyer İlk işe Brazil. Malsi Music. Rahmat. Do'stlar, sizlarga uchun bir podcast yig'ali. İstedik kafoda. Yaqinroq safarga.
бик шәп кенә кыз, комик Юлия Ахмедова, беләсезме аны? Юлия Ахмедова. Менә бездә дә татарча стендапта бар хатын кыз, бар бик шибәр кыз. Каршы алабыз. Йолдыз, көчле алкышлар белән. Selam. Benim ismim Yıldız. Hazır kubakız uylağan sizlerinde sıyır ismi değil mi? Yok dürüstten de bizden. Versen? Toxtattır, patom. Məsək bitiyim, məsək. Ne dürüsündən etkəndə bizden hatta oğulda da sıyırının ismi Yıldız idi. Yani o şarqa şaqıra min şaba mıyım, sıyır şaba. Şulaytır bir toğaraqdan oşab istəyində biz. Mənə qızlar, mən oğuldanıyım. Həm də mənim işitkənim var kişilərdən. Mən oğulda buldum, mənim oğulda yaşayısım kirədilər. Baratan sen точно oğulda buldum bol. Mən oğulda buldum. Həm mənim birdən bir tilək, onda o isyan qalı idi. Bizden oğulda yigitlerle de problemiydi. Onda 3 yigit var. Birisi türmede otura, ikincisi invalid, üçüncüsü alkaş. Üçüncüsü alkaş bulğanğa, ikincisi invalid, birincisi türmede otura. Şundan sonra bir yigitle yürüy başladık biz. O bana постоянно sensimiz diyeydi. Şundan sonra biz yürüy başladık, ben onu aşattım, o 20 kilogramga simirdi. Hem ben onu toşladım. Hazır kim simizinde? Laşarı. Laşarı şimdi. Hem bizden oğulda mektepte yok idi. Ben 4 kilometre jiyav yürüp okudum. Ne siz benim boy kıska deysiniz değil mi? Benim prosto ayaklar ostam oşalı bitken. Mamsına? Hem mektepte oku degenden bizden bir malay var idi. Pipet dibelin deyim mi? Onu astırdan. Короче, bu toqta altına çıktı da şiir söyleyeyim mi? Bana okutuş etmiş vereyindi. По дороге deydi, по дороге. Зимний deydi, зимний. Скучный deydi, скучный. Тройка deydi, спасибо deydi de vardı da oturdu. Ben şu ettirip ben de oldum, medalga bitirdim bendeyim. Hem benim oğuldayım, birden bir yuvanış ol televizor edeyim. Ben de prinsesler turunda multikler xori başlaysın deyim. Oğuzumda size vereyim, beni bir tane molaşamagan diyesin de çıkıp gidesin. Ben sizinle şöyle mi? Hem ben 9. klasdan sonra şehirge gittim. Geldim de вообще optiradım. Sizde de magazinler var, normal kiyineler, tuygan şişisten su içesiz konca konцов. Вообще luxury. Şundan ben de tatfakta okudum. Tatfakta okudum. Hem de bizden mektepte praktikaga jiberələr idi. Hazır ne dost kızlarla bulan xarima. Murat da mektepten praktikaga çıqqanlar, astanovkaga çıqıp basqanlar, mında da yigitler kelip tuttağanlar indi. Kızlar работаете deb so'raylar ekan. Ne praktikuyimsa deb aytadilar edilar. Bu şundan so'ng benim bilan da bir yigit tanışdı indimi. Bu tuttu da söylüyoruz menden so'raydi. Sen qizmi bu? Meytem anlamadım. Sen yigitler bilan yo'qlaganing bormi bu? Meytem o'tega Turstotda 2 qiz, 3 yigit yo'qlagan edi endi bir palatkada. Bu men ayta, gruppa Türküm diye. Meytem Züleyla izgoy. Mana dürüsünden aytganda mana shu kunga haqiqat men Kubayberni bilmagan edim. Men kechagina bildim nega Elvin Grey ekanin. Elvin Greyni bilasizmi? Elvin Grey'mi? Elvin и Бурунduki'dan alıngan imi? Burunduk imi? A Grey 50 оттенков серого-dan alıngan imi? То есть bu bizden birinci Burunduk извращенец imi? Mena qolsa o kızlarını beylep koyadayım. Uftanma deb jırlay başlayık. Şunap şey. Ne düşündü aytganda total estradasında anda seyirsinler yeterlik. Mesela güzelliğimi? Güzelliğim o başka total kişisi mi? Ben onun iri bilemiken ulanın kadar güzelliği tugul ekanin. Mesela Şakurimi, Ebri Xabriyevni, her kimdir tüşkürgen kibik bitindi. Benim ipkegagina surov yok imi. Onun da sıyır isimi, benim de sıyır isimimi. Başka normalni. Ladna. Bəli, anda ulab çıxarışın pseudonimlərlə bu bağlı kerek tugul imi. Mesela
Шәрәфиев Шәрәфиме, Бахиев Бахиме, Ленар Яшин Шмо. Шулай бит нейме? Что-то күрмейсіз дә сіз, яра достар, бірімізді шмо болмайық, мен кеттім, пока. Йолдыз Гибадуллина, алқышлар достар. Біздің бірден-бір татарша комик. Қазір енді міне Татарстанның картасын көзге кетіріңіз. Міне Татарстанның ең өзегінні. Аның өзегінде Мамадыш тұры. Қаршы олабыз. Ленар Мамадыш Галяудинов! Опа! Есенлеріміз құрметті достар, менің есем Ленар, мен 28 яш, һәм біркімді бермей. Мен де өзім яш тұрында, мен өзім яштан тек яшірек көрінем, қызарласа ойланағыз. Мен просто Мамадыштан еме, бізді бір ел ішке бара, шуңа бір ашылай көрінем. Қамына мен ауылдан, құрметті достар, ауылдан еме, һәм мен әби білен өсті. Әби білен яша ол круто. Мен де қазір Максим Галкин шекілді айтым, конечно, деме. Вот, мына еме, дұрыстан да әби менен бек көп нәрсеге үйретті. Әби мені үйретті еме, что мені ұйқы пішағыма да керек төлген. Еме, çünkü ол күн сайын сағат 4-те тұрады. Күн сайын сағат 4-те. Біздің ойлада ең күн өшкен кіші ол әтеш. Неше? Әби уже тауықтарын ұятып бер. Неше? Әлі тем более, еме, әби бір тауқын таптағаш вообще. Әтеш күн өшті осылымды вообще. И шоннан әби үйретті ішке. Ішке үйретті. Дұрыстан, мына біздің ойлада шондай 5 бәрәңге бақшасы бар. Бұл ойлада шулай болады. Теге қошан сенің әнең қыз тілі, әтейін құллар, шулай бетеме. Вот мына шол 5 бақшада, вот мына мен ішірләдіреймін. Білмеймін, ішірләдіреймін. Мына ол, білесің ме, мына бақша ол сенің теге қызың шекелі. Мына шулай оймен, аны қорейсің, үстірәсің, біраз аразы ябышмасын деп тиватлы ақылдар септірәсің. Бәрәңге ол сенің бола. Тоже шулай алғаш деге көршілерге көрсетіп берсің. Ана қара негіздер болды, ана, білесің? Ана, мына ондайды. Қамна иқтибар кеңіз барым, вот мына іште деген ауылда шәһәр егетлері, ауыл егетлері білен ішлеулері гүл ойырылар. Мына бәрәңге оғылау мұна. Емес, шәһәр егеті неше, еме. Озыка кие, противогаз, итеклер, білмейм, Чернобыльда еме даже тезірек киінгенлердір. Біз ауыл егетлері неше, еме, шортиктан шығып кеттің, сиптіре башладың, әзірек істірек болса үстіңгі де сиптіріп алдың, үй все нормально. Қамына мен ауылдаймын, мына оқытушы болып үшлеймін. Мына бұл ішім дұрыс, оқытушы болып үшлеймін. Мына менің класс, бек яқшы класс әлікті мен аймен, 100% посещаемость деймін. Дежурствын алып баралар, сұрауларға жауап берелер. Оя барсан олтай класста бір өзігіне болғаш, деймін. И вот, мына мен ертен деймін, дошты, мәктепті үйретен деймін, тортырға ерамай, ішерге ерамай деймін. Кеш білен бір шабашқы болады, шол білен бірге кетеміз, қан отырып ішеміз. Мына дұрыстан дәйін шулай. Қамимен, мына ауылда шундай яшау білен көп проблемаларға болды, мына шундай шауласын, мына шәһәр қызлары білен тұрмышу бек нақшылды. Мына бек көп проблема. Мен ойлаған емеймін, егер дәйін клуб яғына, өзіңнің үр яңа 87 жылғы Урал білен еме клуб башына келіп туасаң аренаға еме, сенің бұрдай егетті бұл екен. Әлі мен жетмесе кел клуб ішін өкіріп беттім, біздің ауылда просто білмесі шулай ішілі. Вообще кел ярамай. Тем более, мына менің қызлар емен, шуны бір қиял бар. Оларға емен трактор емен. Келерге мына шушы Эрмитаж қоршысына емен. Хам пиплетерге де, неме хам осылынырға. Қиял бірім шунды ебат мына яман. Хотя yok, алай түгел. Менің қияллар бар. Мына біз тодарлар битніп әдәплі. Әдәп тұрында қойғырабыз. Әдәгі сенмеңіз дұрыстан деген, мына 50 атеңів сері тұма сөйлер бет. Тотарша снимайте. Тотарша чүрік. Çünkü уже саундтрекка еме кіші бар. Айме, Ильнас Сафилінің жырлары саундтреклары прям келешіп тұрады. Ойлап барағыз, еме? Мына қызына олып кересің бөлмеге, еме башта олып кересің. Мен яратам сені, мен өксінам сені. Алып кердің, еме, кровать қойып қыздан. Бір өтәсің келі көзілерінен. Сонан қызыл бөлмеге алып керіп бейтіңден. Кроватларға бәйле, жырлап жібересің еще. Дұрыстан әйін шулай. Хотя бір қорасан еме, Татар эстрадасының артистларына еме, бик көп бүтен профессиялардан келіші. Мына ойлап қарағыз, еме, мына Айдар Ғалимовның жырлағаны көргеніңіз бар ма? Жик жырлай. Мына бұл айттырып ем, шулай еме.
Menimcha ime avtoservis qaymağına getirip buna nasos qo'ysam ol raqamlanib tagramashin tutirgan. Aylham Shakirov ime biz Momachdan Momachlar uchun вообще ideal. Jillan ko'rganingiz bormi? Bizning просто yorta momalash qo'yaylik. Durustunda. Hamma nimangiz tamam shunday narsa bor. Men shulay san'atni yaratgash, meni zavqli bitib qo'ydilar. Tag'in avvalda ustma tandirish zavqli bitirib. Sizning biror qo'shiq ko'rganingiz bormi? Doyarkaning klubga kirgan. Ko'rganingiz bormi? Anda просто eshikdan yorti soat bo'yi ko'krak kirib boradi. Emas, yorti soat o'tdimi? Ham shunday ikki ko'krak orasidan председатель. Ana tetishtinba, deb o'tnashirlar boradi o'rtasidan emas. Ham mana shundan biraz minishib, вот mana zavqli bitib qo'ydilar. Chunki men avvalda eng motor o'tirib, inana deb ayta bilan diskoteka bordim. Ham qadrli do'stlaringiz, mana shunday bir so'rov. Mana siz butunuz Totar forumuna jildingiz, deymi? Menga Totar forumi nima bilasizmi narsa yashadi? Totar forum ol Tabriz Yarulning nikohi shekilli. Butun kishi bayramida bir Tabrizgina mana bir sho'la beray. Shunga ko'ra do'stlar, birda bir shulmangiz Tabrizda все bo'ladi. Rahmat, bu Totarsha stand-up bo'ldi. Kayflar nechik? Yari. Qaytamizmi yiqlarga? Yari olaysa sahnaga shoqiram Yami Music'dan kelgan Zarina Vildanovani qarshi olamiz. Xayrli kechlar do'stlar, nechik? Sizni bilan birga Totar xalq jirining birsi tinglab, jirilab biymalgan.
taklif ederim. İng şiirlerle şokran, İlgin Şahraziev hem Keyru. Karşı olunuz. Yok. Hazır. Tuttu. Çıkasın mı? İlgiz. Ay, çıkan bey. Tanışırdınız. Evet. Anlayın. Hayalsiz dostlar. Yok. Ey dostlar, biz bugün tatarşa kızdırabız. Sizin hanımında istigen jırlarını eşitkenliğiniz var idi mi? Bugün eşittiniz değil mi? Yep. Kettik eyler.
Вилданова. Йо-йо-йо. Һәм Илгиз Шайхразиев. Стойко. Достар, минем сахнага шақырасым келе. Тимур Милюков. Тимур, взываем тебя. Мұнда бит әлі татар шығына шешілу керек ейма. Айдаңыз бірге. Тимур, шығалы. Міне бұл Тимур, достар. Перекличка өткәріп алабыз. Нинди шәһәрләр монда бар? Нинди шәһәрләр? Әйдәгез. Оренбург, так. Ага. Думаете, мен ишетәм хәзер сезне? Кайсыгыз Актаныш дип кычкырды? Актаныш! Исәнмесез, мин дә Актаныштан. Күзләрне йомабыз. Яра жітті қияланырға кеттік дейміз еді. Бұлап. Барбыз да білі ұжырына. Кеттік айда. Ашындағы мейләштер аңлағандай тәрәкні. Шақыралар бұл шақырған сағыштулы үйрәкні. Ашындағы мейләштер аңлағандай тәрәкні. Шақыралар бұл шақырған сағыштулы үйрәкні. Şaqıraqlar meyləşlərim, doğuzgən yerlərdə. Güləşlərim tibrələnən, öpürmizgən yerlərdə. Şaqıraqlar meyləşlərim, doğuzgən yerlərdə. Meyləşlərim, siz mənim sirdaşlarım. Yerəkdəgə sağışlarda dögələn göz yaşlarım. Meyləşlərim, siz mənim sirdaşlarım. Yerəkdəgə sağışlarda
интересно. Yok, kendime. Manda svoboda, da? Hazretine evde gitarında şırma balıyla ne? Siz nerse bana qarab turasiz? Men shunday motor ishtali. Bir-biringizga qarabsiz. İyi biyigiz. Yo'q, yo'q. Şehir orman minne qabat yutar Kıran taş uğramlarına Hemin durmuş degan zo'r o'yinda Ul bir ko'tarib bir silti yonanda Orda ozgina yo'l kerak Yo'lga shiqib tezroq siz Demangiz, demangiz, demangiz Siz qayda bilasiz, demangiz, demangiz, demangiz ham Bugunning har yonimda qayda Kuldalar, mening yo'limni ko'zlar Bugun qayda Haller nişe? Dostlar, sizga mentak birga yoraymi вообще? Yoramış tane. Siz shu deb yozdingizda kontraktda Qozonga borib mentak biyiming. Ага. Haydagiz shunday improvizированный mentak сейчас будет. Yep. Shunday bir, bilasizmi, shunday bir sayr muhabbat turunda. Agarda shunday muhabbatga yo'liqsangiz, bir kunida tinglamag'iz, yoratig'iz. Beliş kurmezsin
Hayda gittik. Bunu maşın günlerde şaşı var. Haydi.
Аны аңламасаң, үпкелерге де бола. Ыңға. Haydi. Ыңға. Қазір жүр. Ыңға. 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 Сахнада төменнен келген Сібір татарша рэп оқитырған жігіт Рузил Бикинеев. Алқышлап баршалығыз аңа ярдам етіңіз. Йоу, сәлем Қазан. Янда ерлап бұтсаты құшлар, Бішеді пәрімітсіздер, қойнайды цайлар. Дауыл ұрамларда дәмді естар, Көленге шөлдер Сібір татарлар. Әтейлері біз, әнейлері біз, Сібір цепісіне үйреткен ұнытмам тұслар. Өзіміздің туған тілі бізді, үйретіңсіз балаларны. Сағын, ұрымыға қайтыр еуірма. Бәрбір атлаймыз алға, Сібірдің туған тілімізді, көтереміз юғарға. Ұнытма Сібір еліңнен, ұнытма туған аяқларыңды, сен ұнытма Сібір татар қалағыңды, ұнытма. Сағын, ұрымыға қайтыр еуірма. Бәрбір атлаймыз алға, Сібірдің туған тілімізді, көтереміз. Тізіліп аққышларын, көл бойда үйсе, Беріліге кірген сұқ елеклер үсе. Кіші қара ертен бірлі ерейді орманға, әмір бойы ерейді бізіліге ерейді балыққа. Ясиді келі, әрей башлайтықлар, әмір бәйрем өткәребіз қарғаның өтсі қайнар. Сібір сәтіге біздің матур елімізді бар, ұнытма қайта өскені бізді біз Сібір татарлар. Туған тілді кәплі шайы, туған тілді біз ерлайық, туған тілімізді сақлап құшайық яғалықлар. Әйтің Сібір татарлар. Ұрымыға қайтыр еуірма. Бәрбір атлай болсалға, Сібір татар туған тілімізді көтереміз. Ұнытма Сібір еліңнен, ұнытма туған аяқларыңды, сен ұнытма Сібір татар қалағыңды, ұнытма. Сағын, ұрымыға қайтыр еуірма. Бәрбір атлай болсалға, Сібір татар туған тілімізді көтереміз юғарға, көтереміз юғарға. Сібір татар тілім, төмен яқларың, туған яқларың, матур Сібір елім. Рузил Бикинеевқа алқышлар. Аңа әфәрин. Ями Music жетекшісіне иқтибар етірге кеңеш берем. Жігітлер, қызлар, таралмайбыз, Мәскеуден қонағыбыз. Актер, жыршы, сізді қазір yoндырып бейітешек. Марат Яруллин, алқышлар. Марат Яруллин. Сәлеміңіздер, кәйфет неше? Бейміз бі? Әйда құлар, ручки выше, кимдей! Давай!
Ручки! Как настроение? Keyifler ничей? Эссемон да сіздің жарко. Будем танцевать дальше. Поехали. Эту песню все знают. Называется «Чакры Намилем». Друзья, ну дайте шумом Мерсекина, тому ж берегизинды. Друзья, вы самые крутые, давайте пошумим! Отлично. Татар Информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.